Ekitabo kya Nabbi Isaaya essura ya 45 ebyakulu n'okugaruka kw'Abisirayiri. Oku nikwo nyowe Mukama ndikugambira ounashuraho amajuta kuulo ounakwasire omukono gwa buryo ngu mugomorere amahanga nzirikuhurira abagabe mwigurire enyigi amarembo gareke kukingwa ningira nti ndyakwebembera ahataringanire mparinganize ndyahendagura enyigi z'emiringa n'empimbi z'ebyoma nzihirimbiremu kabiri ndyakuha obutungi oburi omu mwirima n'ebintu ebibiikirwe omu myanya y'omu mubonano obone kumanya kuninye Mukama Ruhanga wa Isirayiri okwesire omu iziina. Ahabw'omwiru wangye Yakobo Isirayiri ou naatooriine nkwesire omu iziina nakukubya ekikubyo n'obooraba otakamanyaga. Ninye Mukama tariho ndiijo kandi tariho ruhanga ndiijo kureka nyowe. Ndyaguma nkuzirikye n'obooraba otakamanyaga. Abantu b'oburi rw'izooba n'oburengye rw'izooba babone kumanya ko hatariho ndiijo okwihaho nyowe. Ninye Mukama tihariho ndiijo. Ninye ntaha omushana nkahanga omwirima nkareeta obusingye n'enaku. Ninye Mukama okora ebyo byona. Iwe iguru we tonyerra n'akabunga kashukye okuhikirira ensi eigukye okujunwa kushohore kandi kumeremu okuhikirira. Nyowe Mukama ninye owabihangire. Orikuhakanisa omuhangi waryakareeba haza nawe ari orugusa omu zindi. Nimugira ngu ibumba rikabuza orikuribumba riti nombumbamu ki? Yari ekyarikukora kimugira kiti toyine engaro. Aryakareeba orikubuuza ishaati nozaara ki? Akagaruka kabuuza nyina ati norumwa ki? Oku nikwo Mukama orikwera wa Isirayiri kandi omuhangi we arikugira ati mukamburize eby'abaana bangye nari mundagiire oku ndatwaza ebindikukora n'emikono yangye. Nkakora ensi nagihangamu omuntu. Emikono yangye niyo yabambire iguru n'amahega aryo goona nkagategeka. Nyimukize kuulo omu kuhikirira kandi ndyagorora emahanda ye yoona. Aryayombeka orurembo rwangye arekure abantu bangye abanyagirwe atagurirwe n'obukwakuba okuheebwa ebihembo. Nikwo Mukama w'amahanga arikugamba. Mukama nagira ati abatungi ba Misiri n'abashubuzi ba Ethiopia n'abaseeba abashaija baringwa baryiija ahari iwe baba baawe bakukuratire. Baryiija omu njegyere bakwinamire bakweshengyereze nibagira bati Ruhanga ari hamwe niwe wenka tihariho ruhanga ondiijo kureka we. Ai Ruhanga wa Isirayiri omujuni buzimazima ori Ruhanga orikweshereka. Abarikukora ebishushani boona baryitwa enshoni bashoberwe baburaburirwe hamwe. Konka Abisirayiri baryajunwa Mukama batungye okujunwa okutahwaho. Timuritwa nshoni kandi timurishoberwa okwisya ryari na ryari. Ahakuba oku nikwo Mukama arikugamba owahangire iguru niwe Ruhanga akahanga ensi akagibumburika kandi akagihamya. Tarahangire tari mu buteeka kureka akagihanga kuturwamu. Nagira ati ninye Mukama tariho ndiijo. Tinkagambiraga mu mubonano omu nsi y'omwirima tinkaragiiraga ruzaaro rwa Yakobo nti munsherure busha. Nyowe Mukama ngamba amazima ndaga ebihikire. Imwe ab'amahanga bahunukireho mweterane mwije mwirire haihi hamwe. Abagyenda n'ebishushani byabo by'ebiti bakaguma nibashaba Ruhanga otarikubaasa kujuna tibiine bwengye. Muleete ebyanyu mubitongane kabahanure hamwe. Noho wakyorekire obutakimanywa noho wakirangire omu biro byayira. Tinye Mukama kandi tihariho ruhanga ondiijo kureka nyowe Ruhanga ohikiriire kandi omujuni tihariho ondiijo weena kureka nyowe. Imwe mwena abari aha mpeero z'ensi mundeebe mujunwe ahakuba ninye Ruhanga tihariho ondiijo. Ninyerahirira ekigambo kirugira omu kanwa kangye omu kuhikirira kandi tikirifa busha nindahira nti abantu boona baryansimbira amaju na buri rurimi rube ninye rwarahira.
baryangambaho bati omuri Mukama wenka nimwo kwishikirra n'amaani biri. Abamugiriire ekiniga boona baryija ahari bakwatwa enshoni. Omuri Mukama nimwo oruzaaro rwa Isirayiri rwona rurusingurra rukeesiima.